Ibihe vyiza kuri Fred Official muri aka kanya ngo nikaze makuru yacu uno munsi tariki ya 11 kwezi kwa 11 uyu mwaka turimwo 2024 dore zimwe mu nkuru zigize amakuru yacu tugiye kubagezaho. Ingabo za Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23 rwongeye gusakirana uyu munsi muri teritwari ya Rucuru, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Congo. Naho mu yandi makuru nuko Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yongeye gushimangira ko ingabo ze ziri gucakirana n'ingabo za Korea ya Ruguru mu ntambara barimo n'Uburusiya. Aya n'ayandi makuru niyo tugiye kubagezaho. Amakuru rero hari nuko hongeye kuvugwa amakuru y'imirwano yaramukiye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru hagati y'umutwe M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa. Imirwano yatangiye igihe cy'isaha mu gitondo ca kare kuri uyu wa mbere tariki ya 11 ku kwezi muri uyu mwaka turimo. Agace imirwano yavuzwemwo ni Shonyi na Kavumu ho muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uruhande rwatangiye imirwano, abaturiye ivyo bice bavuze ko uruhande rwatangiye imirwano, abaturiye ivyo bice baravuga ko ari ururwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ngo kuko biturika vyumvikanye mu duce dufitwe n'abarwanyi ba M23 bikavuga ko bagabweho igitero. Ku mugoroba wo ku Cumweru hari amakuru yaje avuga ko abarwanyi ba M23 bagaragaye ku bwinshi baba mu gace ka Rukinga, ndetse bamwe muri abo barwanyi bakomeje bagana ahitwa Kabaya ho muri Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Umuturage watanze ubwo butumwa yagize ati muri Rukinga abasirikare ba M23 bari kuhava bakagana Ikabaya kuri iki Cumweru, ntabwo tuzi impamvu ariko bari kuzana ibintu byabo byinshi birimo n'ibikoresho bya gisirikare. Ibi bikavuga ko biri mu byatumye umutwe wa M23 ugabwaho ibitero by'ingabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nubwo ibitero by'izo ngabo ntaco bihindura. Ni mu gihe birangira n'ubundi FARDC n'abambari bayo babayibangiye ingata. Gusa ivyo bibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamaganye intambara ikomeje ku bice bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inasaba ko impande zihanganye muri Kivu ya Ruguru zigomba kubahiriza agahenge kemeranyijweho n'ibiganiro vy'i Rwanda. Naho mu yandi makuru nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kotsa igitutu u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko imirwano yongeye gukora mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 umaze hafi z'umweru bitatu urwanira muri za teritwari ya Masisi, Walikale, Lubero mu ntara ya Kivu ya Ruguru. N'imirwano buri ruhande rushinja urwabo kuba nyiribayazana w'ishotorana yongeye kubura mu gihe hari haramaze iminsi impande zombi ziri mu gahenge. Ubundi aka gahenge kafatwa nk'umusaruro w'ibiganiro bihuriza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda muri Angola. Ubundi aka gahenge kafatwaga nk'umusaruro w'ibiganiro bihuriza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda muri Angola, ndetse n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba imirwano yongeye kubura byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatanu w'iki Cumweru dusoje yamagana umutwe wa M23 kuba wongeye kugira ibindi bice wigarurira. Kuba M23 ikomeje kwagura ubutaka igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigize kwica agahenge kaganiriweho n'ibiganiro biz'i Rwanda. Ikomeza igira iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongera gusaba u Rwanda kuvana iby'akanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongera gusaba u Rwanda kuvana by'aka kanya ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo igahita ihagarika ubufasha kuri FDLR. Nubwo u Rwanda rushinjwa kohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntirubyemera. Icyakora rwemera ko hari ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu rwego rwo gukumira ko hari icyatuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba icari guhungabanya ibihugu byombi, kandi bikomeje ibiganiro mu rwego rwo gushakira hamwe igisubizo c'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro biheruka n'izo mpuguke mu iperereza ku mpande zombi ziheruka guhuriramo i Rwanda zasize vyemeranyije kuri gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR Burundi. Inama izakurikiraho n'izahuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga tariki ya 16 ku kwezi muri uyu mwaka turimo. Naho mu yandi makuru nuko Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yongeye gushimangira ko ingabo ze ziri gucakirana n'ingabo za Korea ya Ruguru mu ntambara barimo n'Uburusiya. Ni amakuru yatangajwe na Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, aho yavuze ko ingabo z'iki gihugu ce zihanganye n'abasirikare ba Korea ya Ruguru kandi ko bari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Anahamya ko hari benshi bamaze gupfira
muri iryo hangana kuko Perezida Zelensky abivuga nuko ingabo za Korea ya Ruguru zigeze ku bihumbi 11 zinjiye mu rugamba kurwanya ingabo ze. Yanahamije ko izi ngabo zatangiriye intambara mu gace ka Kursk. Aka gace k'Uburusiya kakaba kagenzurwa n'ingabo za Ukraine. Aha rero ngo niho impande zombi zahanganiye birangira zihatakarije abasirikare benshi. Zelensky yavuze ko mu gihe perezida w'Uburusiya aheruka kumvikana avuga ko igihugu cye cyiteguye kwinjira mu biganiro bishobora guhagarika intambara, nubwo ubufasha bw'izo ngabo za Korea ya Ruguru busobanuye ko intambara ishobora kuzamara igihe kirekire. Hagati aho, benshi mu bayobozi b'Uburusiya ntibizeye neza ko Trump azakomeza guha Ukraine inkunga, ndetse uyu muyobozi nawe yakunze guca amarenga mu bihe byo kwiyamamaza avuga ko bitumvikana uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza gusohora amafaranga menshi ziha inkunga Ukraine. No mu yandi makuru ni uko Kremlin inyumuje ivyatangajwe ko Donald Trump yahaye gasopo Perezida Vladimir Putin. Umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin Dmitry Peskov yanyumuje inkuru zakomeje guca ku binyamakuru zivuga ko Perezida Vladimir Putin yavuganye na Trump ku ntambara yo muri Ukraine. Ikinyamakuru ca The Washington Post nico cabanje kwandika ko Trump yavuganye na Putin kuri telefone amusaba kugenza gake mu ntambara yo muri Ukraine, ndetse amwibutsa ko USA ifite ingabo nyinshi mu Burayi, bityo ko akwiye gucisha make. Bavuga kandi ko Trump yamusabye kutazaharira yegura intambara yo muri Ukraine akigeza mu bindi bihugu vyo mu Burayi, ndetse bavuga ko bemezanyije kuzongera kuvugana kuri telefone kuri uyu wa mbere. Peskov yabwiye itangazamakuru ko ivyatangajwe nta kuri kubirimo, ndetse ivyo kwandika abigereranya na drama cyangwa se ibintu vy'imikino. Kubwa Peskov avuga ko ivyo ibitangazamakuru vyo mu burengerazuba bw'isi vyatangaje ari ivyifuzo biri mu mitwe yabo, ariko ntaho bihuriye n'ukuri. Abajijwe nimba Putin yaganira na Trump kuri iyi ntambara, yanze kuvyemeza cyangwa ngo abihakane. Donald Trump uherutse gutorerwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yiyamamazaga yatangaje ko intambara yo muri Ukraine azayirangiza mu masaha 28 akigera ku butegetsi. Kuri ubu rero abantu bahanze amaso ico azakora. No mu yandi makuru tugana ku musozo, umwe mu bagore baryamanye na Balthazar yamujanye mu nkiko. Christian Chama, umwe mu bagore bagaragaye mu mashusho yakwirakiye ku mbuga nkoranyambaga baryamana na Balthazar Engonga, yafashe umwanzuro wo kuja kumurega cyangwa se kumushinja kwangiza isura ye. Uyu mugore yavuze ko bakundanye imyaka 4, ndetse igihe bari baryamanye yabanje kurwanya ko ayo mashusho yafatwa, ariko Balthazar amwizeza ko azahita ayasiba, none akaba yaramutengushe akanga kuyasiba kugeza agiye hanze. Yakomeje avuga ko ayo mashusho akije hanze vyangije isura ye, agaciro ndetse n'icizere abantu bamugiriraga. Akaba ashaka kumenya impamvu Balthazar yakomeje kuyabika, ndetse n'uburyo yashizwe ku karubanda. Aya niyo makuru twari twabateguriye. Mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka, kandi twishimira ko mudukurikira. Ciao ciao.